Hak jingile ban penne pensa ban kentia ban yadai ketien Khasi ke Department of Khasi Shillong College ak arsau trek rumpang aja pun Riau kelarake ketien nong mei selansar lane ketien nong wei bertip kum ke International Modern Language Day ke bala penlang ha auditorium hall ketika college kapang pedeng ke bak UNESCO kelabu untuk senam ketika Youth Voices on Multilingual Education hak balawan ban aja pensyai ke bakamnya dari Riau Sampang bakentob Dr. A.W. Rani bak Dr. B. Krim haba ajeng gran Dr. A.W. Rani loong bak tin Khasi mentak la don haulan jo jingma nomor buon Khasi kem ju perkam syu ban kran ni khtin la jong loong bala dai tin Khasi la perkam ban kran tang di teman la tikena bak di khtin ke saja bado chai no sendon nolor ka taw la kentu yo borok samla bagi de ban sarong ban kran ni la ka jong ka khtin nomor la em ka khtin ka em ka jij ban rio borok ko wei bagadi kamram ban le kumta syu ngakwa ban pen kemau pi kat kum ke UNESCO kaktin kabadon jingma lane kabadon haulan jong jingma kade kani kaktin kaba kiong bakidon kinong kren kibatang kikime kikpa lane kini kibala kham temen ki kren lada kren tang kikime kikpa bakitemen bakini ki khna kim kren syu tegane kaktin kadon ha ka jingma definitely endangered kaktin kasngan lada ki beriu jong kata kajai penriu barok ki kerendut ki kata kaktin ki khna ki keren ki samla samhoi ki keren ki kimi ki pa ki keren barkini ki bala kham temen ru ki keren de kaktin te kata kaktin kalong si mdei tang ba ki keren ki pendon kam ru ha ki jintrei ki ta ha ka khai ka pateng ki yo ki hat bat ha ki office rekam ki jong ki pendon kam ru ha ka thok ka pule ki pendon kam ha ki jaka ajing puli ki bakar pang ki jongki leng bakar tin ke jongki bat hakat tin ke jongki te kita katin kalong sif hadai lada katin kasa no satang kini ki kimi ki pa bar ki bala khamrang ba kum ki nong kren ba ki nong pendan kam ya ka kam ya syu lan kam dan syu ke jing hikai pateng ni kini ki kun ki badang ret te kata katin kalong endangered definitely endangered syu lada katin lelei ya keren tang kini ki bala he tang bahagi office terekam rum pendan kambha hakatho ka puli ru kamya kambha lada kadon ka jingklot ake bakum kita giliang tega bukum ka kaktin le ki ong kalong severely endangered kamur ka jingma kala hamser khai chu ulan jo ka jingma ula khamr ben ba ula pau sema lala ja baya kata kaktin keren satang kitu ki bala he bar ki bala kham temen bar kim pendan kam su hakatho ka puli hakatho katar bat kim pendon kam haki jakat rei ki jakat ta ki jongki bat kata karo kom pendon kam ru kalong tang teng teng kata kaktin kalong critically endangered kamot kladon haulan jong ka jingma ka basat hai badala ja baki nong kren kim don syu te kata kaktin kala du jai sendon extinct kita kini ke bangasukwa ban pasat jing mod yupi ka pon la ne ka mat ka bangakwa ban ora apa dang jompi kum ki khun samla ka ne ka por ka tang ye kani Nginya sai ba kaktin Khasi kamdon haulan jong jingma tangba kaktin Khasi kadon par ki jingma ki ba ap yaka kamdon haulan jong jingma kalong sif tangba kadon par kini ki jingma ki ba ap saudong yaka kaba ha ka language jong ka ha kaktin jong ka UNESCO ha ka rokom bu jong ka UNESCO ki ong yaka vulnerable Ngamong bakaktin Khasi kadai ka vulnerable language. Handre kaktin Khasi kalong subjected to vulnerability. Kidon kini ki vulnerabilities ki ba bonjat ada ki jingma ki ba ap ya kaktin Khasi. Kata ka kategori kadon hakane ka list jo UNESCO. Kidon ki jingma ki ba ap ya kaktin Khasi saudong jongi lada ngim pikir ya ka lada ngim penne pensa ya ka hakata kerkom kabadai kai gene kaktin kabadan jingma kai gene ki jingma kaktin katkum ki UNESCO kaktin kabadan jingma kadai kaktin kabalong kumni kejat benri borakawe ka keren ki khana ki kelung ki me ki pa ki pala he ki pala san ki keren ki pendan kam ha ka tho katar ki pendan kam ha ki jaka puli ki jongki te henre ki jan ki khep ki por bar ki jaka kiba om pendon kam syu ya kata kaktin kidan ki khep kidan ki por kaba kim pendon kam mi kita kaktin kaba ar mdei tan ki khep bar ki por
kadon kajing pendengkam ringkat lem berkiwai berkitien lani kajingnya khalek kaulang kajingnya khalek kaulang ye kiwai kitien kajingnya milai berkiwai kitien kataru kadai uwe na kidak jong kajing ma ya kitien kabolong vulnerable lana kini kitien kiba na kiwai ki ar ki rum kitien ke jongi bat igu makin ban kitien ke jongi balada kitien jongi kamla ban pediang lana ban observe kita kitien na tuipi lada kitien jongi kamu kam pediang kam penkela kum kawai ni kidikot hake haka kitien ke jongi kamut bagi kita kitien ki banabar kila ban bam kela ya kata kitien kaba pediang pendon kami ki bukom kita kitien Nagal yang Dr. B. Kriem par kala prisai ki samla halo ki cingra ki ya ka tenong mai salansar de ka baong bakalong ka berengkam ban yata ki tien berbaki samla kin berengkam ki cika puli ya ka tien la jong dolor kata kala ongru ba ki cingra ki ni kasngi ka bu ik samla preng juga mat ekran namara ki cika puli ki samla kim nei ta ginong sha hikai ndai ki dei ka nuksa ban kren ya ka tien ka phang ni jong kan ni ka Jangan kira yang si jangan kenal mereka UNESCO dari Youth Voices on Multilingual Education. Kalau pengabu seperti kasih ini, kesuruh jangan kisahlah haki kuliah putih, haki jakti berkerja. Mereka tu ini kemudian Youth Multilingual Education. Mereka tidak kompetensi kenal Multilingual Education di kedai kata approach. Mereka recommend haki kuliah putih haba pendengkam pangat ya pangat kawai dan more than one languages harbi dei batka jingka mereka jingkuliah dekat pendengkam mon kali dikit haka jingkuliah dan yang kuliah putih kedai ke multilingual education macam saya kadang kata UNESCO report kaba kenteng language kata report kadang language matter global guidance on multilingual education language matter global guidance on multilingual education kaba ni macam sedang kata apa kadang benar bagi ajar kisah hakani ka jingra ki yakani ka international mothers language di Islam ka UNESCO la penni ini report habala penni halni la lapen pa ya kata ka jing dan kam ban kethono ya kishibun ki ktie bani kai ka jaka pulie puti kenang bagi kena gila ban pulie akatin keba ki situ Tekniknya lawan ra ini kecil sah hak bede bat kektir. Kan hak ini kepercayaan kebani syamsa la ong bagi dan palat nyo hajat li kektir kibat ya pen kewen na kewen. Bagi etnolog report ni ke ong pada harus lem ajar pusan jersem kidan kumba nyo hajat sispa santu kendai kiri kiktin kiba kidak keren kibril kata kan living languages bagi kiktin kiba kibril kidak keren henry kini sejenggan jong kini number yang ada sispa sang berkendai ka kelar na kisih bala orang kumba sauho dan sakusan na kita palat yang ada kiktin kidan hakdeng kejima Badan na pada jong kidu kidan tang kumba siaja dan iduna siaja kinom keren. Dengan nom keren nganum pasio siakan kini ke endangered languages ne kini di berada kejengma nama bisa rami lemeng keren pakai syaiha haka jeng keren kejahi. Ke UNESCO pada ke ombe bagi dan kumba raja laispa aku sal kini kitin haka pertai Bang lawan tibat lagi ni kita peraja pala iktir dalam kepercayaan kita tahu nyawa aja tapi iktir tiba di kedengkam. Lagi ni kita nyawa aja teli iktir tiba mikirnya tahu kini spa akan yang kami lagi haki jaga pulih dan yang kepulih putih lepas tu haki jeli pada Kaya lagi ni kisah dia, la pendekar lagi digital, dan dia hari lagi digital buat pakai teknologi.
Kaya ka ba bakla na pada yang jadi ni report kebalong kum ka kerja awal lah segi kerja kan mau direktif kalau ni. Kum ba 1% lagi real jangka penting. Kidu ya kerja kai kijoki akatin ke bakikren. Bakiktin ke baki slow to ha. Bahkan dalam hati lelai ki badan dan duna hati yo kekot kan kita nampak dan percentage kan poin shadow ko. Di hari ini itu babun ki beri dan ki kena kidu ya kerja kai akatin ke bakikren. Minahan sentuhan ni ada dua kerja kai akatin ke bakikren. Ada akatin ke bakikren umrung akan jaga pulih putih ke ke banja berta akatin. Akatin ni kan wan kan poin akatuk jauh kecima endangered bahkan 10 poin ke sini bahkan jangan lagi kendaknya betul disappear dan extinct the labor ni kapang ni nak masuk tu kapang ni kata youth voices in multilingual education ka surgeon samla haka pulih putih haka tiada per ka long kemadan kamaha namar balai namar lima ni ketin ni sentuh pengidan kam ban ai bor ban pin kamti ban ai kecil hati samla bakin nang ban pin tintil ban pin san yaki jat ketin beper that is to promote linguistic diversity but kumlu ban yada yaki ketin protection of languages yaki ketin kibalajan durjan dah kebakum lu kila banle pada maki kila pendan kam ada jaka pulie dan hak pulie putih madruban kipet itu ya kini ikti hak pulie putih le hak jaka ai jengkai kapang jang jiraki ikti nongne jong lusian ajar aku bil kesuruh jang samla hak pulie putih hak ikti baper kabu yaki samla hak pedeng jang jekeren Kisamla dari apa deh jauh dari kecil balak buah dari sini. Balai haga kulit putih dan haga jaga jipuli. Kisamla lagi kendai tahu kilong kulit ne kilong syahikai haki kamera kelas dan haga kelas dulu. Lima kiri kide kenuksa jom kita ikti berbeda. They are examples of language diversity. Balai kisamla Jingkili balai kesur kisamla dan balai kisamla. Aba ya kaya kejing dan jangki beri hapertai. Kat statistics kapeni kamtam ada diri gedang dan kejingki hapeyo kakot kumkar di India jani laong kisamla ki kambun pa ban kitemen dene ikikina. Kebaan ban kata koi di kejingki kisamla ki kamya bun ban kitemen dene ikikina. Kebaan balai kisamla Kisamla ide kita kinong yok bentar, bak kinong shin bentar haka puli putih. Kebalai balik kisamla kidan ke bentar ke bakonsang haka penan kami kaktir kum ke juk teknologi bentar haka ke digital age. Nama kisamla kiyen haka deng jong ke teknologi bak ke tradition bak kita kinong yang kete. Lima ke social media Nini kita ki digital archives, ki podcast, kan AI, bahkan ki AI tools, ki sama kila, berpinkirin ya kaktir, nomei ke bakikiran, baru kinan lah, manra ya kejingkal lah, habis day, bat kapuli putih, dan kapinan kam kaktir berpikir. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya